अहानबदा मरोइबा पाउ पिजरे Ministry of Textile gi National Technical Textile Mission sinduna Imphal da Technical Textile Conference ama pangthokre. Haugalakliba nahasingda takpi tambiduna mangtharakliba chatnabi yokhatpa mathau tare haina Minister Haikam Dinggon phungdokre. Slam lining gi Prophet Mahaput po hunduna ngangnuba Telangana gi BJP MLA Raja Singh Hyderabad Police na fare. Amadi India da haukiba pung kunmari da nauna COVID-19 positive oibu miyoi lising ni panchamanga marifutaru thengnakre miyoi nifugani mat lekidre. Dayapati SENJAM na housing nungtilgi PONYTV news update bizare. Manipur lam khudingda award palaitaba state ni MSME da apikpa state singi manungda khwaidagi makokta leibata natana sanabadasu makokta leiri haina and birena phongdokre. Wafa masinga si chingmairong da leiba classic grande da National Technical Textile Mission NTTM Ministry of Textile Government of India na sinduna pangtokpa Technical Textile Conference ki thauram da haikibane. Ngasigi thauram aduda Chief Minister N. Biren, Garidar Araman, Secretary, Minister of Road, Transport and Highways, Nemcha Kipgen, Minister of Textile, Commerce and Industry, Darsana Bikram Jardos, Union Minister of State for Textile and Railways, Brigadier A.S. Kunwar, Chief Engineer B.R.O. Amadi, Pradeep Surekha, President, Indian Chamber of Commerce Nasarugakhe. Thauram aduga mari lainana Chief Minister N. Biren hai supnagi miyoi lakuntra muktang leiba lamdam asidagi Commonwealth Games ki sanaroi tarit puthokre makhoi gi manungda manga amana medal lawrakhe. Textile gi lamdasu Manipur gi handloom dagi puthorakpa pothok singna fare hairiba atoppa state ki product aduga changdamnabada aikhoina adumak hengani kihom sing amadi yaingang gi pothok kaya center gi mateng yaudrabasu Dubai da export tawri. Yamna luriba wafam amadi jiribamdagi Imphal dagi mau gi lambi ase khwaidagi khudongthiba thokanba lambi ama oi Manipur gi maru oikraba lambi ani sida tatna chingninghaiba thokli masigi maramdi mafam asigi leibak lehau yamna sop oi maram asina hariba mafam sing asida sengbat sagatningbagi damak Ministry of Road, Transport and Highways na tonganba meeting changbiyu haina phongdokhe ikui kuijingaida noneda Territorial Army Railway ki miyoi yauna miyoi humfumathoi lekidaba adugidamakso thamoi shokna nuaitaba phongdokhe Chahi manga asida Prime Minister gi makhada Manipur aduke matik chakhatle handak pangthokiba humfutara tarok Independence Day ga amukta ukhidriba maongda angakba fanglaba miyam amana saruk yaki haina mahangna singthakhe Schemes Manipur had taken a pilot project with the technical textile in national highway construction, PMGSY, road construction, and the lining of water reservoir pond. Manipur, with its rich textile traditions, strategic location, and a vibrant entrepreneurial ecosystem, has significant potential. Manipur is the land gateway of India to Southeast Asia. Border trade is robust at the international border with Myanmar and More. There is improved air connectivity between Imphal and major Indian cities. The Asian highways is progressing fast. आप ये जान के खुश होगा कि हम मणिपुर छोटा है, लेकिन नीति आयोग का लेटेस्ट 2021 में हम लोग इनोवेशन में टॉप आया. We have started exporting of pineapples to Dubai. We are exporting ginger to the outside. Turmeric we are Taraganitoy Shuba Sairengba Singi Numit Amadi Sairengba Singi Apun Balok Salgi Kumon Ngasi GM Hall the Pangtokre Social Welfare Minister Haikam Dingo Sairengba Singi Apun Baluk ki President Dr. Sagol Sem Ibungo Chauba AIR Imphal gi Program Head A Gitchandra Sharma
AIR Imphal gi Program Executive Tokeshori Ilangbam, Health Service Manipur Senior Medical Officer Dr. Naurem Rameshwar, Social Worker Konjangbam Dilip amasung Social Worker Soraisam Ratana Saruk yakiba Thauram adugi Saruk ama oina Doneshwar Konsamna Edit Tauba Saitharol Taraga Humdoi Shuba Amadi Sanglakpam Achau Sarmagi Poinu Labuk Uraga Haiba Laidik Anisi Fonkibaga Loinana Chahi Asigi Oina Sairengba Laishram Nabachandra Amadi Ngairangbam Munindroda Lifetime Achievement Award Saisakpa Lalambung Imudasu Lifetime Achievement Award Amadi Ganeswar Chinga Kamdana Sairengbagi Manakusinake Thauram Asida Wangangaduna Social Welfare Minister Haikam Dingo Nahai Ipa Ipu Singi Haktaktagi Tamoida Farok Basing Adu Itoktuna Saiding Saidinaba Saiding Thibana Chingbasing Asi Chatnarami Adubo Hausaki Matam Dadi Mangtarakle Amadi Masigumba Thauram Sing the Su Babok Asi Itak Takugum Tauri Maram Aduna Hagalak Liba Naharol Sing the Mangtarak Liba Natki Oba Chatnabi Saiding Saidinaba Kongjom Prabha Kunung Ishaina Chingbasing Asi Takpi Tambiduna Mamang Haktaktagi Chanarak Liba Asi Yokat Pamatok Tare Haina Fondokhe Loinana Sel Oina Lupali Sing Kuntra Sumahang Namating Torongke Tamoy the pork wakan sing asi when Irakanda Mingo with the Hoyle was Hamas, the Masiputuaka, the way Naina, the Masibu Saitana, the Masibu Sintana, the Masi Chanavisi, Matamam the Dilemma. Adamasi, Masi Manthara Pase, Sigi Manthar Pase Karina Takiham, Nasi Labor, Hogi Tiliba, Hogi Nasi functionary audience in the time. Rubragini High Targadi, Putan Talakanda, crowds, Ching the sign of Namdaba. I think rope concerning High Target, Ching the sign of Namdaba, High Tar. Other Hogi Sumba. Thailand the Paipu Haktaki Chanaraga Lava, Patagrava, it ask you Simba can no Torum, Sinade High Targadi, Babok Sek Uda Haitar, Mapung Pavanganda, Nusizaruba, Pamzaruba Krakak, Sina Babu Warakanda, Torum Masi, I'm not Tamosi Noise. Manipur Lenga ki home gi thabaksu puriba Chief Minister N Brena Thengkhang Kayarakta Lenga ki Police Department na pangthokiba 10 amasung 11 suba IRB gi riflemen sing launabagi recruitment rally gi result lautoklagani haiduna miyam da thajaba pikrabasu ngasi fawba haidoktana lakpagi mayokta all Manipur 10 and 11 IRB riflemen 2019 batch JAC Baiba Boise Completed Candidate Association gi maikaidagi President L Ithiamna thadorokpa cherol amada tha asigi kunmanga gi ayuk pung mangadagi nungthil pung taruk fawba Manipur pumbagi general strike tawragani haide Cherol asina makha taraduna khongjang asina ana layeng lining laishon amasung mai isinga mari leinaba singdi komthokani adubo general strike asigi manungda thorokpa afafata pumnamak tekchak pumnamak Manipur lengang na pugadabani haide loina na haurak liba naha kaya gi punsibu karishu leitana khanba Manipur lenga ke thawong miyam punna para tambiba matam oire maram aduna tungda haurak liba naharol singi khanbiduna Manipur miyam na ihau asa sarugyabi na basu cherol asta palle Ngasi ayuk Jiribam District ki Borobekra Subdivision de laiba 39 ARD koina sinduna yoga civil ki thoram pangtokre yoga gi thoram asida subedar CK Pandena instruction oina yoga takpikhe ngasi gi yoga gi thoram aduda Borobekra da laiba civilian amadi AR personnel singsu saruyakhe yoga asida alom belom kalpabati shurya namaskar amadi bian position na chingba yoga tawkhe NF Railway gi Railway Protection Force RPF na nupi yauna chahi nauriba angang kunithoi August ki tang 13 tagi tang 18 fawba North East ki tongan ba train amadi railway station da routine checkup tawbada kanba ngamhore haide masiga mari lainana RPF na human trafficking da chenaba mioi amasu fare haide mahak asi haukiba August ki tang 18 da Katihar gi RPF anti human trafficking unit amadi Katihar East ki RPF ka puna khusam naraga New Jalpaiguri dagi Amritsar fawba chatkadaba Katihar station gi train number 04653 Hamsafar Express da drive chathabada fabani haide drive aduda nupa amaga loinana chahi nauriba nupa macha manga child labor oina seasonana ba puna ba hotnabada kanma ngamhobani haide nakal amaramda haukiba August ki tang 19 dasu New Tinsukia gi RPF ki team amana New Tinsukia railway station da routine checkup tawbada nupi macha ama kanba ngamhore haide RPF ki train escort parties amade staff sing station da missing nasing na laiduna human trafficking da chenaba miyoising amade ahan laman yaudana train da chatok chachin tawriba angang sing kupna senari haide
मिजोराम अमदी म्यांमार बॉर्डर मनाक्ता लैबा चम्फाई डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की मखादा क्रिमिनल एक्ट पांदुना लैबा आंगांसिंग असी अयाम्बना मखोगी मरी मताना ड्रग पुथोक पुसिन तौबदा सिजिनबनी हाइरे चम्फाई डिस्ट्रिक्ट के चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर ना फोंदोरखिबदा हंदक चहेगी ओइना केस कुंथ्रारोम डिस्ट्रिक्ट जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड अमदे डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर कमिटी की मखादा फाइल तौरिबा असी अयाम्बना मरी मता यावना अहल सिंगना आंगांग सिंगबु ड्रग पुथोक पुसिन तौबदा सिजिनबदगिनि हाइरे सीनियर एक्साइज अमदी नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल ना हाइबदा चही तरागा निपान सुज्रिबा आंगांग अनि मपाना चाइनीज ना साबा कैनबो बाइक ता थादुना बॉर्डर एरिया दा पुलिस लैब्रा लैतरब्रा येंगदुना ड्रग सिंग पुथोकपदा सिजिनबदगी ऑफिशियल सिंगना मपा मचा अनिगी मतुंग इंदुना मखोइबु फाबनि हाइरे इस्लाम लाइनिंग के प्रॉफेट मोहम्मद पो हुल्लुबगी दमक हैदराबाद पुलिस ना तेलंगाना की बीजेपी एमएलए टी रजा सिंह फारे महाग इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 153A कांगलुप अनि की मरक्ता लाइनिंग द यूफम ओइरगा नुसिनहंदबगी मखादा फाबने महाग नंगारांग यूट्यूब ता प्रॉफेट पो थवई उसितबा मानबा वांगांग यावबा मिनिट 10 रोम सांगबा वीडियो अमा थागलकपदगी तोंगान तोंगानबा मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन सिंगना महाग पो फानब तक्सिनदुना लाखिबने वीडियो अदुगे मायोक्ता चारमिनर भवानी नगर मिरचौक अमदी रेन बाजार पुलिस स्टेशन सिंगदा मियामना थमजिलक्तुना खोंजंग चंगसिलखे ऑल इंडिया मस्जिद इतिल हादुल मुस्लिमेन AIMIM की एमएलए अहमद बलालाना महा के खोंगोई कयागा लोइनदुना दबीरपुरा पुलिस स्टेशन दा लाक्तुना टी रजा सिंह के मथक्ता FIR अमा चनखे पुलिस ना रजा सिंह की वीडियो अदु लौथोकलगनी हाइबगी थाजबसु पिखे यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री की डाटा की मतुंग इना इंडिया दा हौकिबा पुंकुनमरी असिदा नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा मियोय लिसिंग निपान चमंगा मरीफु तरुक थेंगनख्रे मियोय लिसिंग मापन चाट्रुका मरीफुना लैना असगी फगत की अमदे मियोय निफुका निपाना लेखिद्रे मसिगा थारगा हौजिक फावबदा लाइचट असिना मरम ओइरगा लेखिदबा मिगी मसिंग पुना लाख मंगा लिसिंग कुंतरे चामलिगा तरागा तरुक ओइखिबगा लोइनेना हौजिक इंडिया दा कोविड ना नादुना लैबा मिगी मसिंगना लिसिंग मरीफुतरा तरुक चमंगा सुमना तरुक ओइरे पॉजिटिविटी रेट चादा 2.4 ओइखि अमसोंग फगतपगी चांगना चादा मरीफुतरा 9.5 ओइखे हेल्थ मिनिस्ट्री की मतुंग इना हौजिक फावबदा लैना असतगी ngaktoknaba leibak asigi oina crore 2.10 hena covid vaccine kaptokra hairi लाइचट असना लेखिद्रबा मियोय निफुगा निपान असे दिल्ली दगी मियोय तरेट केरला कर्नाटका अमदी पंजाब दगी मियोय तरुक वेस्ट बेंगल अमदी राजस्थान दगी मियोय मरी हरियाणा दगी अहोम बिहार अमदी हिमाचल प्रदेश दगी मियोय अनि अमसोंग असम छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश महाराष्ट्र नागालैंड ओडिशा सिक्किम अमदी उत्तराखंड दगी मियोय अमममनि हाइदे अरोइबदा मरुय पाव अमन पिचरे Ministry of Textiles के National Technical Textile Mission सिंधुना इम्फाल दा Technical Textile Conference अमा पांगथोखरे हौगलक्लिबा नहासिंगदा ताकपी तंबिदुना मांगथरक्लिबा चटनबी योखतपा मथौ तारे हाइना मिनिस्टर हैखाम दिंगोना फोंदोखरे इस्लाम लाइनिंग के प्रॉफेट मोहम्मद को हुंदुना nganglubा तेलंगाना की बीजेपी एमएलए रजा सिंह हैदराबाद पुलिस ना फारे अमदी इंडिया दा हौकिबा पुंकुनमरी दा नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा मियोय लिसिंग निपान चमंगा मरीफु तरुक थेंगनख्रे मियोय निफुगा निपाना लेखिद्रे मतंग असदा नुंगथुल की PONYTV न्यूज़ अपडेट लोशिंजरे मीटिंग ताबिरुप नमकपो अमुकना खुरुमजरे।